حسين يوسف کو گلک کس جمال باتاوی وکو بیانی لسوری دهات الناسین و ناسنامه سوری به بریار پارتیا بعث یاروخیای جسال 1962 و جدست وان هاتبو درخستن بری خدای ناوندا تومار کرنا کردین بیانی دا کو مالباتا خو تومار بکا و ناسنامه سوری جنوب به دست بخا لی خوستکاوی او کو وک کسکی سوری جنتوا کرد د ناسنامه دا وره پیناسین کرد بون ام فقیر بون برینها تعداریس دهات سرما ونها هویه مدرکتن ام کرد سوری ندینا کرد عربی لبلادین کرد سوری سر هویه ما و هویه مبلا دانا ما اونسا لهرما دیر که د ناوندین تومار کرنا ناسنامهان بو کردان هاتنه دیار کرن یک لباجارو که چل آغایا و یا دیجی لناوندا باجار دیر کیه و اف ناوند جعالیه ارکدارین ریوبریا خوسر و کمیتین شوپاندنی ین حکومت سوریا دمکی و تینا بریوبرن تشتي جوجما جوانا كتينا خستن سورة عن الهوية جواتي خستن سند لإقامتي خستن شهادة تعريفتي خستن أبجي جم مختاراتينا قيد كرن أجبو تينا ختم كرن أجبو كسيمين إيروج در وجيج براسي قالك جوانا كش در وهنا أما جو ديوبافي وانا كل فادي هبن أم وقت دفتر عائلة جوانا كر داد قرن باشي جبو روجا كي أم معلوماتي وانا كحميكا أم قيد دكن دهندروي في بندي هني كده لسه هني كده جبو روجا كي ورنا فقرنا ولاتي خوجي أو جنابي وانا كهبت وي وقتي جي أو دكارن هوية خدر بخير سیاستمدارên Kurd li deverê dibînin ku vegera nasnameyan bo Kurdan di biryarnameya Serokkomar de mafekî xwezayî û rewaya û diyar dikin ku daxwazê gelê Kurd ew e ku hemî mafên wan yên siyasî û rêveberiya herêmên wan di destûra nû de di rêya li hevhatinên fermî bişandeya Kurdiya hevbeş re were cîbcîkirin. أبدا مرسوم نكامل حقوق كردا مرسوم قافك إيجابية ليدفي أمل سر أغابكن دانو صاندني سياسي وفد كردي إيش كونفرانس 26 نيسان سالا 2025 هاتي دامزراندن أو تني مخولة دانو صاندني بحكومة شاميرة بكيش بو ما في كرد سوريا دا بجارة سركرن Kurdên Sûriyayê yên ku wekî biyanî dihatin nasîn kêfxweşiya xwe bi vegera nasnameyê didin xuyakirin û ew hemî hewildanên tomarkirina wan wekî Erebên Sûriyayê napejirînin û ji ber narazîbûnên wan Komîteya Şopandinê biryar daye ku ew wekî Sûrî di tomarkirinê de werin nivîsîn. Lê dîsa jî ew dengê xwe bilind dikin ku mafê wan yên rewa wekî gel û netew di nav Sûriyayê de bi fermî werin naskirin û li ser nasnameyan ev yek were diyar kirin. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Çelaxa.